Ana moro dano ducho, acholi ducho, kachiel achiel, dok kama gin gitiye. Kombet sha bor kata ka pero abichiel, East African Standard Time, cha bor me di cheng. Ana tam ni achwar kong duana ma nok nok. News ma aneno. Koko palatino kwan ma megwa. Aneno cha biero NTV lunchtime news. Kiet mo tino achwari kitira bako dogi ke ilokom chiling school fees ma mier gen gichul kwan. Pien ka kita cha ngaya ma cha ka achwari ni school fees ti gen ma pier tegala da ma in ka pecho school fees ti ko pe ramo penye. Dogi timeline ne tie there's a duration ma mier ne an ka itika kwan chul kichente mi school fees la kunyi la in penye. Chia nero ma liet da nero ke chwin lo tiro ma duong ma tento ka bako dogi TV. Chia ne kiet yo me chul school fees kombe dun loka do da tek o bot ge. Sinong aron tika nero short term measure how lo tien should be helped. Donc en short term measure ma te nero ni any Rocho pajo makombeti dan to akati chiling madong me konyo achuli pen chiling en giti ka kedo chen kenyo me konyo lo ti achuli magiti kwan chidon kita ko be lo ti me go chak penye to konyo ti no o ti ngo penye na nero ni konyo pajo nyo rocho pajo should intervene immediately when neno kedo me konyo ti wani we are going to make a pengi matie. But this is not going to be the solution. But solution mere kinong the permanent solution. Ilokom school fees pero tiel magiti ka mieto kwan. Pen kon be yo manong konyo pajo and yo me kwan tiel mieto tiel ko kwan. Kado tiel ke pe yo me kwan. Dung long term solution. Any anani mere MPs wa bukati Machalo Gin members of parliament. Go beto pain Machalo Gin a parliamentary group. Unen yo metero law why parliament we have to get locum preparation in national budget. PN ka gin magin go kero locum preparation in national budget and bi konyo dano bi konyo lo tiro matera da. PN wano beri mon dano du ngeyo wala ba wa ngeyo kamete ben ngeyo ni wano beri mon wa amadung sing mon ma beri yene dano aki camp go dog gang ki chingi nono ma oneno ko beri go ni chan ma let ke Uganda ti boto wan ka achuli o tiki chan ma let da mon no beri yene gamende mano mier biro kon ko wa ki mino chiling bot dano wek dano dog go yup gang gi jim gi mo balle chal businesses jim ma duwa tap dano mo balle ni no gi mi wek dano chen gu chai gamende pe o mio chini aja na en pisa me go mo gen go wa gen gi cher ke bola dit lo eno eminen lo kom gen ma ke doni reparation eno la ke nen ke dio ma mio chilen do reparation ko obero ten lo gati ni me no chiling ngolu mugo bot jaba go beri pero charu luengi no kira wano beri e bot kongi no konyu we adaro actually o beri mo no pero ari okulo chiru no gamente ma char gamente pien one we are the government ourselves nyer gen go kati no ko mi kon nana ni isettle down ma be do I tell me tamma ma char politician dok be char dar mo kwan politics ni un ma char MPs me achuri ko mi aje ribe peke tinu mani jama chiar ni chiar boga na de lo ni jomo kano chiar jomo kan be pego chiaro ngat ma par pe tiena ma ko bi ti am to kwan ma tek ma to ko ka TV ma ne ma an be da ko ki ti ka che tiena mi ro kwan ko be de ga inu pe kwan yo mo peke ribe pe kin MPs wa mier ke nen yo ni
uneno yo ino cha uno ribe kinu for the sake of the tier one ene do ngo mati machal members of parliament no unti kuno ni ka churate mer wechuni lo kadi nen ke lo ko man lo kom reparation er nyo lo kom chulo chiling mon lu mu ko ke ka chul ni ba ker ka ber MP so pripe ba ngara chiel ke ken kin gini o a ke lo ke flow of parliament lo ka indi ti lo ke lo flow of parliament don ker ki jok ya speakers will act on that one pen lo ke ne dano du ngi na chugo o ber lwen speaker will assign the committee handling that issue okay duki look ten many no ko speaker will direct the ministry new government make panyo chiling en make chul ka chuli chul chende lo mu ka chuli pel mon ma wana beri chi non MP wa du MP magite numo a ko warga ka do chue warga ter bo Museveni chi Museveni tingu ye ngo kaka tingu look ter lo flow of parliament we speakers of me directive we kinen ngo makrom ting ne ka chui o ting lo ter flow of parliament local ter flow of parliament pete gino mo ke ten mak logo e parliament me Uganda ne ka MP da cheru ting ter lo kom jone ma peke ka ki solution ne man for bang cher bon Museveni undo nge ya tini Museveni is just head of the state pingo da furu cher borre uti lo ter lo flow of parliament and wona yebe wonje mo pele wi Museveni chawa do you jemi do you near Museveni you think Museveni is not everything there's a limit of jemi mo kan ma Museveni rom team ne o pele wi Museveni ngeri jemi do you near area team ka pedi involving ye we don't no ginu mama rom team pe ti wonu ko nyu won ma chal members of parliament this is something which is very easy ter lo flow of parliament keken itiru ngo mati ngar kile ken be obero pen machara shiri parliamentary group only one person will present it to the floor of parliament check the man will act immediately that is the most important thing mako be ginoma one cher ka actually we want that money ki cholo lo muo ki dano duju we dan nen kin mi chako yupe yupu gan ki chere piano be mon ma lera da ma pero ri okoro no ana la mer moni tie mate executive director am NGO moni Kenyo ni ana chala lam somebody kuno matika bako doge ni no ne Museveni no ye ni ko ina mer woti ni yin ka de tigi NGO ma ga ye ni donors ni ma supporting program ma megi kay tigi NGO madan berge na ana berge NGO manogiloni wo affected children rehabilitation organization wakro mano ati community and who were affected by the war ka program moti ke rom no chiling most through program keyboard Uganda keyboard government in line of your NGO enone follow that one and ja do no thing no chair board Museveni Museveni cannot do anything Museveni chiling ma Museveni rom te na chiling me we loki dana wila we any bit come eno ka dichien ne ko berchien mi ni ibiri ko ngiro te na churi mi chulu kwan pa te na churi mi timwa eni pe bi no ke dichien ka mi bribe mi bribing dano we iri dok NRM we NRM me de ki beri lo na ma pegi ka timu gino mo ke ken ki Uganda me bribing dano eni ki bi mini competition bere ke million mia bit ki bi mini pe no ki ngi ka postini ite dan ma strong ke lo pikani dan wini loki ene bi kwanti ngene ki bi mini ngoma ko be Museveni do ngem be ma te arada ene me welo dana wila we ene me de ki bi komi ene la bon teach la bon ti mo gina mo ke ken ene me ene is irrelevant to Museveni so what we you ki keni tika ye yo mi chi arbon Museveni tika blocking in Museveni is not going to do for you anything look for donors to support your NGO ami tamachir ma chiu ga ken charo dan mo ne ber ki NGO ne ma dit gulu and I know the procedures but I knew you get my NGO functioning kere so team kumero so atamni abian wa ki dan ko man the article lekbe jo mero chupajo the chief justice windolo Ginki Olara Otuno ambassador oneno yo kit me konyo lo tian wanene we ak lo tiene ka ke romo chulo kwangi
ne no tente ka ba to gini chene school fees pe chul kitio pe don ke ye ni gen mier gen gi penye uneno yo kin me konyo no tiano ni eni we ko tiano go chere pen chi le angi chi le mo bodu ma kitika jogo ne mi konyo en kwan palo tiano chi le mo konyo no tiano ni ning atika lego ma chal mego diki nong yo pe konyo tiano we ko tiano o chul kwan we ko tiano penye pen kera we chuma at the beginning of my conversation ni kwan chulo kwan the limit is there where mamia chul ke the where mamia pe chul ke da university or higher institution ka pe chul school fees ti o ke chul nujune pe ki ye in penye donc nen yo me konyo ti ane roj pa je shilling ti ma duata nen yo ke me konyo ti wa ke min gi shilling to alo nyur go do shilling ne do a chen ka pi o cha ti shilling woni me konyo pa jo endo chen na ni ti che en ndo chu me konyo ti ma ki pe ki shilling a fu ma da moro bene o bed ma be ki weekend ni a ber me wino kiri tor me tu gum